Ishina lyandi nebo Silumbe Christopher mwikashi wa Munakonde district wikala Muntindi nebo mbambana ma clubs Munakonde district as a secretary for the Munakonde. Uno mulungu umweshi wa Langashe tulikwata expo ya women's association yonse throughout the district ya Nakonde pamuchinga corridors parumendo beswa ba youth ukumona ama clubs esho yabumba tushe batukuta natukwata abakashana abapanga pinatibata abakashana abatekesha nkuko abakashana abapanga utundu twalekana utwa natural umoderate fe bose ama clubs yose Munakonde district ukisayisa palopa muchinga corridors of hope bakutila bakamone isho banamoyo batukuta isho banamoyo babomba nefyo bengafulishwa kuma nane organization na stakeholders aya utwakwata mukatikala kamushiwe suwa Nakonde nga district emulangule tule mitafye bonse mukeseshita kwengo koshachikaya mukeseshita ifya kulia byose bile fya chikaya shakatamalwele pali chino shalo nifishi mwinga kabila kushita nifishi mwinga kabila kumona mweba isho expo isho ipango iseni pa Friday pa 30 mukamune bana mwembe batukuta nisho bana mwe benga bomba bwino pamuchinga corridor epa kabila pyonse mweba kabila kulia fya chikaya mfya bula malwele iseni mumone iseni mushite.